masti bibingkan ni Maria, nasayaan na merienda, at lalo no at damanting ilya, aparabaw na. No aglutot bibingkan ni Maria, itatao pila-pila, ni Maria lati mambantayan da, nga agmas-masa. Ni Maria agdadaran, no agkamay tidikat, uray la aglinglingat, ni Maria kat na ungat, iingat na natigkat, uray la ako malat, uray la ako sipat, wag mo regret. Makaparag sa kunay ni Maria, aglalo tayo bibingkana, luig ka ng anyan alokmek na, nakapongpong ka. Ngem ni Maria, ket nakapilpili, hindi agrayo alalaki, ngem amuyo diin na napili, may sa adorni. Nagimasti bibingka ni Maria, at lalo tayo parabaw na amantikilya, no nanamem kas na damanina, nagimas pa'y pati akin na. Ni Maria itan kabumake, bibingkanan tay kumulbe, dinan matutur agamay-gamaye, day dike. Anyan tinapasama ken ni Maria, awan meten tisukina, awan payen ramanti-manti kilya, nakabagmaga, natikagansa, tay bibingkana. O nasiknget nga abot, napalawlawan tiruot, paglemengan ni alibot, do tiyempo anapudot, o tilapia apigaran, naimas pulutan, tauray di masiksikan, kendi kan bugbuguan, alunusem tulatan. No awan ni asawa, isublat mon katuganga, ta isuti mang pakantay taraken nakawitan. No madin katuganga, ni ipag mo pang padasa, barbaring na dungdung mo ang mga iwan. O mamalot nga asawa, nasa dupay na agubra, agpupudot jay ulo na, do awan di sidana, do aldaw ti galyera, buktaken na ni bakit na, amang iruwar tay kwartana, tapno tay pustana, ama panagtupada. Lusin kentay malas na, karyaren nakabalay na, lamawen nantay manok na, nasal itjay galyera, paanger na ken bakit na, tapno at dapulutan na, ayabanan kumpadre na, tagbarte da, nung naareng
ngin isunan iturok nanjay kalsada umis-isem ni bakit na mangbuy-buyat langana ket ni met kumpadrena awisen nan kumadrena tiraen dantay tilapia aluto na. Denggen nyo, tuy kantak, panggep tipas pasama dagiti galag ken sursuro, nga permi analaan paspasagit ken inapal, ginura ken inapa awan pulos, ti babainda iposta bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada. Tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken tignay mo isut sang kasipot na uraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday datay agbibisin at dadakets nga apal na. Denggen nyo, tuy kantak, panggep tipas pasama dagiti galag ken sursuro, nga permi analaan paspasagit ken inapal, ginura ken inapa awan pulos, ti babainda iposta bay ta Facebook da. Tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na. Tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada. Tay tao asadot kenawan no bubrana isuda kita tay mang perperdi day tati libanganda no sikaket gimura iti day tuy akanta nalabit
may saka at ladakes nga apal na. Ikinpot ko ba at dabagat anaarin at may sama barungin puting pailay at may sama balay na indanag dagosan na danong rabi ay bakit ang karayan so namatay bakit na inyar-arin bagos kang nagbaro oray maminsyam lay no di nakagustuhan ay ipatay ko dahil ito'y alakad baro oray maminsyam lay kung namatay baro na inyar-arasas bagos kang nananang hindi mo ibag-bagan na inbaglakan ka kasi kung daman o kanyang siyak na agdama awang pulos basagas na ninanang nupay na lahat may payan nagtatiragsak abos takyan ng titimbalag nagpapasa nagpapatlang awang angay day di nga gubat kinibaro nagtupang malas kapuin ibiling ni ayat nibaro idak sanggasan inibilig ni ayat ni baro tidak sanggasan ninanang nupay na lahat ay payan nagtatiragsak apos takyan ng tingtimbalan. No siyak ti agayat pilyekto tay napintas pilyekto datay balkat ay nalaing nga umanak isuntot senyorita biag nanto tay kasladon niya amin nga oras pukit kukwana pagserbyan nagagluto aglaba ipa ay konto amin adongok ayaten naktuti na palalo oray kasla grupo pa akabalyo imbagla sapsapli taklatigo no din to pa'y lamang rikna gilgilet to pa'y tibilbil na akaslan to mantay aggelgel lupot ti maladaga no datan to aduwa bilang ti agkagasat namnamaang diag ko di kan to pulos agrigat kanya di kan tulong daang wenno agla di nito'y denag hanap non la ilo to'y sinangal tamayat no datan tuwa-duwa bilang ti agkagasat namnamaang biag ko di kan to pulos agrigat kanya di kan tulong daang wenno agla di nito'y denag tanap non la ilo to'y sinangal tangayat no siyak to ti agayat pilyekto tay napintas pilyekto datay balkat ay nalaing nga umanak isuntot senyorita biag nanto tay kasladon niya amin nga oras pukit kukwana pagserbyan nagagluto aglaba ipa ay konto amin adungo ayaten naktot na palalo oray kasla grupo pa akabalyo imbagla sapsapli taklatigo
No dinto pa'y lamang rik na gelgelek to pa'y ti bilbil na akas lang tumantay ag gelgel lupot ti maladaga akas lang tumantay ag gelgel lupot ti maladaga. Tatang kuwa mamalot ipusta na amin na baod nuang baka manok pati kabalyo agrama taraken ko nga aso ninanang kuwa chismosa ken sobrat kinaaljud na inal daw amapan itjay karuba ang chismis igit kalsada ni tatang arit palutan bida ti pagbulangan ni nanang sobrat labid na awag daray na chismosa nusumang pedadua aga pada taawan masida kaldero aklo pinggan kutsara tumayo igit kalsada tatang kuwa mamalot ipusta na amin na baod nuang baka manok pati kabalyo agraman taraken ko nga aso ninanang kuwa chismosa ken sobrat kinaaljud na inal daw amapan itjay karuba at chismis igit kalsada ni tatang arit palutan bida ti pagbulangan ni nanang sobrat labid na awag daray na chismosa nusumang pedadua aga pada taawan masida kaldero aklo pinggan kutsara tumayo igit kalsada ni tatang arit palutan bida ti pagbulangan ni nanang sobrat labid na awag daray na chismosa ni tatang arit palutan bida ti pagbulangan ni nanang sobrat labid na awag daray na chismosa awag daray na chismosa.
tinugmukan, tay itlog na uray la nabubungan. Noting buangger na ken taraki, kaay ayupay sa bali apuli, tano isot mapan makipulis, uray la ulunat kumang kamatis. Ngeno itanlo matayen toy manok ko, kan kanayon payen nga agmamayo. Di payen magapon iti nangato, tumaraok iti barbangon dinan masango. Nagilatingit kasta unay to'y pusok, dindeng agasat to'y amluyak amanok. Tabangur urasak no agtaraok, panagring ko nasamit aturog. Tabangur urasak no agtaraok, panagring ko nasamit aturog. Lakay, di kayat ko. Lakay, itibiyag ko. Lakay, di ragsak ko. Isu, di kapalay ko. Agas, apa pabigsa. Isu, kalasag na nuwag tuman anian at tipker na
met, tila kay akalbo. Awan, bibibiyang yo, sumapul kay met, tila kay akalbo. Pigilan ang pagsasarwa. Agis po pa'y diyang idada. Dali kayo asasawa ya kung agis ba? Si Boy ang kawawang bartag, sa bangko ay di makatakda. Bibisayutin siya at itutulog sa balay. Iingar siya na parang pusa, magrarasaw-rasaw pa, kaya pa naman daw niya magna. At pipilitin niyang tumakdar, matmatwang siya't maidugdugma. Ang sabi ay dinanog daw siya at aawis ng ama. Ang kawawang bartag, palaging naulaw, nagtatayag ang kanyang lubo. Ang kawawang bartag, dahil sa sobrang bartag, di mapigilan ang magsasarwa. Hagis po pa'y diyang itala. Another song para po kami tayo, Ma'am Marcos. Sa kanta na lang ako, hindi sa bali nga pa kayo papanana. Musika kat mamarta, amin nga urat lumta. Nabangsit asang aw, nabangsit asang aw, kakaabay mo maulaw. No emperador di nagrugiya, agran nagpanagkita. Ngeno masubraham, weno mapalalwam, di mo ton amon kinwa. No, lumitom day takudilmon, ang kanganikan. No di ka mamenga makamuka, umay ni puniraria. No si kakit mamartan, puray agbabakat lumtang. Nabangsit asang aw, nabangsit asang aw, kakaabay mo maulaw. No, lumitom day takudilmon, kayangan nga nika. No di ka mamenga makamuka, umay ni puniraria. No si kakit mamarta, amin nga urat lumta. Nabangsit asang aw, nabangsit asang aw, nakaabay mo maulaw. Nagutak abalasan na ikamang sadyay Taiwan. Inchik anay ang awan, isog ina si
nagkakamali